ngingene ngoNovember last year. So ngithe mangena abazalwane nje kwaba nama-attacks kakhulu. Ngicabanga ukuthi ngangena ngomhla ka-11 no 12 November. Kwathi ngomhla ka-17 ngalinyalelwa umntwana. Shuthi ngaba nephupho nje uzosa umntwana elimali. Shuthi ngathi ngilele ngaphupha engathi kuqhuma ipipe lamanzi egcekeni ekhaya. Lathi uma ngabe kuqhuma amanzi nje ngabona ashona phezulu. Shuthi ngikhathazeke ukuthi ish leli pipe la selingiqhumela kangaka ngizokwenza njani ngoba lamanzi azogeleza aze eyongena kamakhelwane. Shuthi kunomakhelwane oye asilekelele nje mangabe siqhunyelwe amanzi. Shuthi kube lento nje ethi angiphume ngibheke phezulu. Shuthi umuzwa lo baba lo usentabeni. Ngithi uma ngabe ngiphuma ngima entabeni ngima ngifuna ukubheka lapha entabeni emzini walo makhelwane. Shuthi uma ngabe ekhona siye sikale ngokuthi isicapha sakwakhe siyavuleka mangabe ekhona. Uma ngabe engekho isicapha siyavaleka. Shuthi uma ngithi ngiyaphuma impela ngiyabheka lapha entabeni ngiyabona umuzwa kaMsumi no uvulekile. Shuthi uma ngabe ngibona indlu ukuthi ivulekile ngizwe nje like ngithola angazi ngithola iassurance ukuthi ngoba kuvulekile lapha kusho ukuthi inkinga zami zizophela. Shuthi iphupho ngilomuntu ongaphuphi mangabe ngilele. Kodwa kunalamaphupho lawa engithi mangabe ngiwaphupha uyabona ingihluphe. Shuthi la ngihlupha ngixoxela omunye umzalwane ngoba kade sisebheki enkonzweni yabantu besifazane. Uthi no man ngoba ubona umuzi osentabeni. Shuthi bekukuthi usizo lakho luvela lapha phezulu uJehova. Shuthi wena entabeni endlu kaJehova ubuvelwe kubiziwe. So nje ngaba nalokho bazalwane ngezwe nje like inhliziyo yami iba nokuthokoza. So nje ngiyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu angenzele umusa nami anginikeze i-second chance ngoba sike sithi siyakholwa kodwa uthola ukuthi iqiniso liyafihlwa kakhulu la isuke sikhona uJesu Kristu inkosi. Amen.